ولی بیناران جدا جوی روشن بحث کری هنرمند ابن ابودنگ هنرمند سعید گاباری هندناسن سعید گاباری هنرمند که بزقیلی ده به صدما کرداتی چاوین خوش دست دایه هیدی پیر ده بنهاجی روشای تندرست که دی گوتن کنه که بنجین جهنینه لیکش نخوشخانین هولی رات که رازاندن زردش هم افکار من لهم بروی نخوشخانه گلمه زردش از بارم تو ناوا نخوشخانه جدای روشا هنرمند سعید گاباری چاوایه ما پیش راست که دم باشه کار از نها لنخوشخانه که تایبت لهولی را پایتختم که کوتانی زمان روشا هنرمند نافداری کرد هنرمند و پیشمرگه براستی سعید گاباری کو روشاوی هندکی آلوزه از نها دجور آی سیو دامه خاله که گرنگ الفدره است خوازم دست که بحث بکم پشت بچم جم پزشکی وی تایبت کو او زانیاری سروی ببیشه هنرمند سعید گاباری د 14 ماه سسیا داج اروپا هات و کو ارککی هر و کو هر مروه که کوچاوا ریکارن حکومت جیبجید که و دگربر چو ناو اوتیل که 14 روزان ما حتی که روشاوی دیار بود که هیچ نخوشیان ویروس کرونا دلا شوی داتنه پشت چو مال اف ده روزن روشاوی هندکی خرابه اف دروژن جی کل نخوشخانه که تایبت واته هیچ پیوندی ویروس کرونا به روشاوی یا نه تونه جبو زانیارین بهتر از برز دکتر ولات ابراهیم آکری که دکتر وی تایبت از وی ور بگرم او ده زانیارین گشتی درباره هنرمند سعید گاباری دا ببیجه دکتر اگر تو کرم کی دکتر ولات بگشتی روشا هنرمند سعید گاباری چاوه اجمرا ببیجی قالوا روش برفا كوفا شو نخوشياوي تشي بخير هاتن سلسلة مدرسة شابا بالنسبة كاك سعيدي دوي هاتا نخوش خانا واس ايو قال لك ان ربار بو تنگ نفس بو قشكا قرد بو يعني صرع وباشي بشكنينيش كا ام ار اي و سي تي سكان اشعه عادي كما ورقتي درسو ممكن دش اشعه بين درسو ك شير بنجا سينجي هي او شير بنجا سينجيش بلاو بيتو بخويني لو بو مشك اشتا جيجا كي تايبت نيا چار جنا او شير بنجا سينج چوال مشيش دايا وطبعا باري تندرسيش زور ناجيره يعني زور خطرة ومحاولة دكين إما خاصة خانة لا انتنسيف كيري يونت لمستشفى سردم محاولة دكين لمرني رزقار كين ونخوشي شير بنجات كورونانيا وبو إثبات كني أو هندش حتى كنا نفس يشرع وصل بس شير بنجاي سينجا كي لمن جهاز تنفس ماندانا يا من فنتليتر ماندانا أواش أشعة كان يندري بو تأكيدي أو أشعة سينجا أو كورونانيا أو شير بنجايا بلاوي تا همو سينجي قشتيا تيجشتي أوش ام ار اي مشكيا أوش شير بنجايا بلاوي نام مشكي دو سه جيان أو يك أو دو أو سه ديارة بو تصوير كيوانيا برا ديارة كأو شير بنجايا دكتور از خوازم پرسا داویش شیر پنجه مشکی گلک سپاس بو وازانی ایران خوازم پرسا داویش بکم وکو ون پزشکین کو ارکی خوراد بن کی سرپرشتیاری و مجارات که ون چا پیراد بن اگر مرا بله طبعا كان كاك سعيد دوينه سرداني خستخانه كرد لقال خيزان خوبو ما يكسر ل بشي طواري من اسلام كردو شوم ديتم كديتمان وضعي ناباره يكسر هنا مانا انتنسيف كير دوینه دست یکسر دستمان به چارەسەری کرد بەڵام بەداخەوە بۆ شەو نسبەی ئۆکسجینی لە ناو خوێنی هەر کەم دەبووە لەبەر سینگی ئەوە وای لێکردنیە بتوانین چکاگە هەر لەسەر نەفەسی خۆی مابەوە احتیمالە ژیانی کۆتایی پێهات بیت بەس ئەمە ئێستا لە بن جیهازی تەنەفس ئەحتیامی محاول ئینقاذ مردیکن وهر عيني وقتيش مكتبي تندرسي جنابي سروك كاك مسعود بيونديان بخستخانيان كرت قوتيان اوي بي لازم بوي بكري ولها مشتكوا بهيش تقصيرك لقينا كي تشكوا
هنرمندێکی ملەتی کوردە هنرمندێکی گەورەی ملەتی کوردە سەرچاوە ورات ابراهیم اکرایی سپاس بو وانزانی ایران هکر وکو مدید کو دکتور جانی زمان روشا هنرمند نافدار یک کرد سعید گاباری نجگره کو نخوشی اویش دوری ویروس کرونا تایبت نخوشی پنجشیر دکتور جانی زمان کو اوفیسا تندرستی یاسر بارزانی به همی ارکن پیوست راد بجبو هنرمند نافدار سعید گاباری ولی هنو چه نخوش بو یعنی دکتوری کشف کرد کو سعید گاباری توشی پنجشیر بویه بهیویا سلامت که بوی زردشت سپاس بو تو و بو دکتوری سلامت که بو هنرمند ابن ابو دنگ سعید گاباری هدیه و جان تماشاوانه جا